amen abapfiriye muri amen ntabwo ari bose pe hazozurwa bapfiriye muri bo bahe kumva abo ngo nibo bazozuka kumva amaze ngo bazuke bajye gusanganira n'umwami wabo maniba uwo munsi Haleluya. Haleluya. Kandi cyane kavuga ngo bazahamagara amazina. Kandi mubita kukumva abantu kugira ngo twitwe kuko turabari turi bazanye yaje. Ariko hari igitabo gikomeye ubwo bazahamagara ngo nani nzongera. Twimbaza Imana. Haleluya. Musi
Amen. Turahumuriza umusaza muzukuru humurike muzeyi wacu aho yagiye niho heza cyane kuruta aho turi. Turasubiramo nta yandi materaniro twakoze ku bwa mukecuru. Ibi ni ibirori bya mukecuru bya nyuma tugarurwe n'umwijima dutaha. Semani amina cyane, haleluya. Ariko rero ibi ngibi kuba abana papa kuba Kristo tambuka sha tambuka niba utanyaruka kuba Kristo hacyo ndabitwibutsa hacyo ndabitwigisha kaba Kristo ntabwo dufite ubwo bwiyo yagiye. Ariko rero bavuye kutubwira ngo tube maso umenye ko wowe stranto yawe. Haleluya. Turasaba ngo mbona bera bazamurwa bava muri iyi si bagendaga bari bafite umunezero ariko batari bizeye Kristo. Twumvise ko bavugije induru barabagotiye babawe iyo mbemena kihana. Semeni amina. Iyo mbemena kihana nditsage uzasanga uruzi ukaguhunga nusanga ikintu cyose cyica kikaguhunga. Ariko twacafite akanya ko kwitunganya kuba narika piano hari
Bwana sifiwe sana. Ababyeyi be bitwa Rukaraga Mushikuzi na nyina akitwa Nyankurirwa Bukuru. Yavutse tariki ya mbere mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'1920. Avukira muri Kivu y'Amajepfo, Sud Kivu, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bavukana ari abana 8 mu muryango wabo, abahungu 4 n'abakobwa 4. Gushinga urugo, Mariamu Nyamuragirwa yashatse mu 1936. Ashakana na Kabungurura Zakariya. Bashakanye babyaranye abana 11, abakobwa 6, abahungu 5.
muri abo ngabo bose ni ukuvuga ngo 9 baramubanjirije, hasigaye abana 2 gusa. Abuzukuru, afite abuzukuru 38, abuzukuruza 86, utumira ni 14. Ni ukuvuga ngo umuryango asize ni abantu 149. Imirimo yakoze, Mukecuru Mariyamu yakoze imirimo myinshi itandukanye. Aha twavuga ubworozi, ubuhinzi cyane, ndetse yakoze imirimo myinshi umuryango wacu, harimo no gufasha imfubyi nyinshi ndetse n'abapfakazi. Yari umubyeyi w'intangarugero urangwa no gukunda umurimo, gutanga ubushanama. Yaranzwe n'umwete mu bikorwa bye byose, umuryango we bwite, mu bagunga no umuryango mugari. Ubuzima bwa gikristo, Mukecuru yakiriye agakiza mu mwaka w'1969. Nyuma baje kwimukira muri Shaba, ariho muri Bzura, aho yakomeje iyo nzira mu itorero rya Minevame Bzura LDC. Yakomeje kuba umukristo muri iryo torero kugeza yimukira mu Rwanda. Mu mwaka w'2008 yimukiye mu Burundi, aho yakomeje umurimo we mu itorero rya Philadelphia i Burundi. Nyuma yimukiye muri Amerika guhera mu mwaka w'2023, yakomeje kuba umukristo hariya muri state ya Arizona, aho yasengeraga mu itorero rya Umwungeri Mwiza. Yaranzwe nanone no gutanga icya 10 n'amaturo mu matorero yose yagiye abamo. Indangagaciro ze z'ingenzi, Mukecuru Mariyamu yakundaga umuryango we, akawukorera cyane, akagira inama abato bose muri gahunda yo guteza imbere umuryango we. Yaranzwe n'urukundo rwinshi cyane. Mukecuru Mariyamu yarangije kuri tariki 15 mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2026 azize indwara hariya nanone muri leta ya Arizona. Akaba nanone arangije urugendo rwe rwo mu isi afite imyaka 106. Tukaba tumwifurije iruhuko ridashira n'umuzuko w'abera. Reka tubasabe muhaguruke tuze gufata umunota umwe twibuka umukecuru wacu Mariyamu. Murakoze cyane, Imana ibahwara. Ndagenda aja kuvurwa, sinari ngenda ko nshobora kubona abantu banzi hano, ariko Imana iramfasha none dore ndababonye mwese. Nashimwe cyane. Umubyeyi wanje mama na data yagiraga ubwenge, ariko mama yari inomero ya mbere, kandi nta muntu ukomoka kudai mugihama waba ntawe niri yavuye zose abariyo n'intwari cyane, kandi nibo bamvuje. Umwana wanje umwe uri mu bafirira, uwundi uri mu basinzira, uzabakobwa. Izo ni intekamutwe. Mama nta mwana n'umwe utafite ubwenge. Mama yari intwari cyane. Mbere nshimiye
abatwari babyaye mama kandi ubu bwenge bwose mwaya mumbona ubwinshi nubwo nakomoye mu batwari abana banje bose bamye bakurikiza ubwenge bwa mama n'ubwanje bukomoka kwa ntwari n'abashimiye abatwari babyaye mama icyongeye nshimiye ubwoko bwacu bw'abagunga aho nari ndi hose barambwiye ngo umunsi mama ngo yitaba imana ngo nanone ntibaretse gusura urugo abo nasize ubwoko bwacu ndabukunda kandi ndabushimiye cyane mama yarandeze na data noneho ngo ntangire kubyiruka numva bahaye baje inama kuko twebwe kera ntiwaza gupfa gushaka umugeni batarangishije ngo bamukurikirane cyane data na mama baje inama bararangisha umugeni ngo baze kumutora bamutora kwa Rubiyanga baramushingira arororoka nawe iminsi yiwe iyo mu isi irarangira ariko asiga abantu nuko ndatura ngo buke data na mama kandi bajina bati uru rugo dukwiye gusubira kukubaka bajinama barasubira bararangisha mu bishoboka byose baza gutora umugeni mu Barundi mu nzu y'abahondogo n'ubu niwe tubakanye niwe mfite uwo niwe mama asize ashingiye kandi mama yari umunyabwenge bwinshi cyane kandi n'ubu nyine iriya bari baramuguriye utuntu ashira mu matwi mukaba muvugana kuri telefone nguko duhaye tuvugana yari umunyabwenge bwinshi cyane abashimira n'abasinzira nibo ba nyirarume wa mama nibo bazaye nyankurira gukuru umugore wa Rukara nshimiye buno bwoko bwacu bwose uri hano kuko bavuze ngo tuvuge umwanya muto uwo vugaga bwokwi nuko nshimira n'abarunda banje bari hano umwe yari hano narwaye ndetse ko umugore wiwanje bari utaka sinariko shaka no gusura ku bitaro atese urari kugwe mu umugore arahamagara ibintu biraza murumuna wanje uri hano umugabo bita Mukongo yari hano aramanura niwiwe ndashoboye basanga umwana wanje wifura hano mfite umuhungu ngo ndabari barafatikanya na se wabo bashaka uko ndagenda ndashika ngo shiki yo nagiye basanga abo bana banje abo babwiye ngo umwe ari mu bafirira ubundi ari mu baramvuza baragerageza umukwe wanje uwo mu basita nyine ntaye babwira babafirira ntacyo atakoze abacu bose bari ahandi nabo muri za Amerika za Canada ntacyo batakoze n'ubu ngubu muhaye mubona mu maso ndiho ku bwabo nibo batunyegera ngaho Imana mwese iraho umugisha mwitabiriye kuza kuri kompanyika ko kwerekeza mu kwejo Imana mwese ibafashe amaze ngakunda abakobwa bacu babagunga saba nuko n'abagore bacu bose bagerageje gukorera abashyitsi Imana ibahumugisha Imana ibafashe none mama tumwifurije umuzuko wawe
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nanjye nshimiye Imana kuko yaturinze ino minsi yose tukaba tugeze ku munsi wo kuvuga imirimo y'umukecuru. Imana ishimwe. Mbere nshimiye abantu naje kuvuga byinshi cyane kwibagirwa abantu, ariko reka mbanze gushimira abantu. Nshimiye abantu badusuye umunsi twumva amakuru y'umukecuru ko yarangije. Nshimiye abantu bose bageze mu rugo baratwihanganisha. Nari mu nzu njyenyine, umugabo yaragiye kuko mwumvishije nyine numva ngize ikibazo, ariko abantu baransura cyane baranyegera. Nshimiye mitorite yacu y'Abanyamurenge kuko tuzatwitanaho. Nshimiye abakongomani bose aho bari baransuye, abantu bose ndabashimiye cyane. Cyongeyeho kambanze nshimire bazara baje ababa batwara umugabo amaze kuvuga, ndabashimiye. Umunsi bavuga ko tuzorangiza kino kiriyo, natekereje kuko byenda bagize ibibazo byinshi, babuze abantu benshi, mbona ko byenda batazabona umwanya, ariko ndabashimiye bazara banje bamwe batuye i Bujumbura, abandi batuye i Kavumu, abantu bose ndabashimiye kuko mwigoye mwaragize bino bibazo, ariko murigora natwe muza kutwihanganisha. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Mbere reka mbanze nshimire Nyasine, noja kuvuga ibindi byose no kwibagirwa Nyasine. Ni ukuvuga ngo umukecuru ni Nyasine wamuzanye hano, niwe yakurikiye, niyo mfuzi yari yaje kurera muramukazi wacu yapfuye. Arabarera, arera abana umukobwa we yasize, bukeye nabo baramurera. Ni ukuvuga ngo jewe nasanze Nyasine hano ari wenyine wa mukecuru. Bwana asifiwe. Nabonye kuko tubasha kuvuga inzoja kuzibagira zose, sinokwibagirwa ijambo rya Nyasine. Nyasine yareze umukecuru akurwara, kuko nyine je ntabwo nabishoboye. Jewe nari umuntu wawe uzarabyenda cyane, ntabonaga umwanya wo kurwaza mukecuru, ariko Nyasine n'agakobwa barihangana, abera mukecuru muzeyi, afataho nyina yofashe aramurwaza kugeza umunsi batandukana na mukecuru. Mama ndagushimiye, ntacyo nokugeza, ariko Imana yo mu ijuru imuhe umugisha. Bwana asifiwe. Nshimiye Tantine na Bisore. Mbere nshimiye Bisore niwe wabaye imfuzi cyane uko twese kutubona. Bisore yavuye iwanje aja asanga mukecuru imwaro, amujanye ngo azamuvomera amazi. Arashikarira mukecuru, barazana hano bari basize mu Kanono. Ni ukuvuga ngo Bisore yihanganira mukecuru, aramucumbira, aramuhagira. Ndamushimiye kuko aho tutabaye jewe n'umugabo, Bisore yahabaye arera mukecuru. Bwana asifiwe. Shimiye abantu bose kuri uyu munsi babonye kuko bikwiriye ngo bazi kudufata mu mugongo. Ababishoboye bose ab'Imana yahaye umwanya, ndabashimiye ngo Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Icyongeye reka mvuge ku bwa mukecuru bukeya, nyine nta mwanya. Jewe nije wabanye na mukecuru cyane, tumaze kugira ibibazo. Natashe muri runo rugo ari abantu buzuye, ari abantu benshi. Maze kurushika musanga bafite ibintu. Ni ukuvuga ngo sinabaye nk'umuntu winjiye mu bwinjiranzi icyo gihe, baramubanje barantunga na mukecuru. Tumaze isi irasamiramira, baramubanje bose bari kuvuga ngo nimba hari ikintu nzajana kikatera agahinda, ni ibintu nahuye navyo ku rugo rw'amabukwe rwashize, ariko ahasigaye twe twarika abazima. Mukecuru yari afite ibintu, mukecuru yari ameze neza, yari atese kuwabyaye, ariko abantu bamaze gupfa, jewe na mukecuru duhura n'ibibazo. Tuba impunzi, ibintu zashize, abantu bashize. Ndavuga ngo ahari mukecuru azahahamuka. Mwumvishije abana yari afite, abana bose barashira, mukecuru arasigara, ariko mukecuru Imana iramukomeza, ntiyahahamuka, turaturana. Mukecuru imirimo yakoreye cyane ni myinshi. Imirimo yakoreye ni iyi: yasanze abana 7, mukecuru aramfasha. Abatabonye ifu yo gucumba, mukecuru akabacumbira. Naje naba nayibonye akabacumbira. Mukecuru arihangana, yihanganira imfubyi, turazirera twembi. None mukecuru akaba arangije, izo mfubyi zarakuze, ni abagabo n'abagore. Imana sinoreka kwiheza icubahiro, Imana nishimye. Cyongeye aho abantu bamaze gupfa, ni ukuvuga ngo Imana yatugiriye neza, za mfubyi zisigaye zija hanze. Nishaka ndangirize kuri iryo jambo, zija hanze ari abana batoya, ariko babaho
barema wa muryango washize. Icyo nshimiyeho Imana cyane, mukecuru ntapfanye agahinda kenshi. Imana imuha amata, Imana imuheza ifu, Imana imuheza ihuzu. Mukecuru araremeka, abana basubira mu cyuho cya Mukiza na Muroni. None mukecuru akaba apfanye amata mu kanwa. Imana yo mu ijuru yakoze icyo kintu, ikasubira ikaturemera urugo rushasha. Yarakoze kandi ishimwe cyane. Kubw'ibyo mukecuru yakoze imirimo myinshi. Mukecuru yaratureze, mukecuru yari umubyeyi w'ubwenge, mukecuru n'ubapfuye agifite ubwenge. Twongeye nshimiye Imana, nshimiye Imana kuko muzehe atarambije imbere ya mukecuru. Ni ukuvuga muzehe yaragwaye tubona kuko bisa n'ibikomeye, ariko kubera kuko Imana igira imbabazi, mukecuru arambije imbere ya mukecuru. Kubw'ibyo Imana ishimwe yakoze icyo kintu, kandi mukecuru yifurije umuzuko w'abera. Bwana asifiwe. Imana yo mu ijuru yakoze nishimwe, amen. Byongeyeho ndashima Imana ko twagiye umunsi mukuru wa Kanga. Ni byiza cyane kandi ni iby'agaciro. Nubwo nyine tutagiriwe umugisha wo kumuhamba, ariko kandi turashima Imana ko batubereye neza tukaba dusoje ikiringo cyiwe. Turabishima Imana cyane, yatugiriye neza. Icyongeyeho kaka twari tumukunda cyane pe. Twageze hano dusanga hano kaka turamubona twumva turishimye cyane. Kaka twaramubonaga tukamubonamwo ba data wacu tutabonye, tukamubonamwo sokuru tutabonye, tukumva turakomeye. Ikindi cyongeyeho kaka yakaza duheza inama n'ukuri, akatwigisha akabuzuguru biwe, tukumva turishimye tuguwe neza. None ndashima Imana yo mu ijuru n'ukuri kuba kaka yarangije kandi akarangiza ari umukristo. Icyongeyeho cyane shima n'Imana, ndashima Imana kuba kaka yarangije yarageze hariya muri kiriya gihugu. Nyagasani ku mubabaro mwinshi cyane, kaka yari afite idosiye ayimaranye iminsi, ariko nkagira ikibazo yuko kaka yorangiriza hano atageze muri Amerika kubera yuko yarahakunda cyane. Ariko ndashima Imana yo mu ijuru n'ukuri ko arangirije yarageze hariya. Icyongeyeho ndashimira Imana kuba iso yaramwihanganiye na Demayi, ndabashimiye n'itwari cyane, n'ukuri baramureze n'abana beza bagize neza cyane n'ukuri. Icyongeyeho kaka twari tumukunda cyane, ariko n'Imana yo mu ijuru yamukunze kuturusha. Kaka turifurije urugo rudashira. Sawa, reka twumve umubyeyi nawe amagambo abiri. Yesu ahimbazwe cyane. Ese ni ugushima umunsi mukuru w'umubyeyi wacu. Umubyeyi wacu natwe urabona tumaze kuba bakuru, nibo batureze. Twebwe tugira abamabukwe beza cyane b'imico. Jewe nzambwira amabukwe nkavuga ngo iyo uzari bishobose nzoguhamye ugihari utarapfa. Jewe natetse mfite abana 4. Nabwo ngo ntekesha arambwira ngo tukaza singuheze, ndaguheza inkono yo gucumba ariko singuheza imboga. Kandi uko bwari ubumwe bwose bamabukwe. Singiye kuvuga amabukwe aracyahari, ariko ndiko ndababwira ingene bamabukwe bari bateye. Mukecuru jewe mabukwe yari mabukwe kandi yari mukuru wanje, yari umutwari nanje ndi umutwari. Kandi yari mwiza, uko yari mwiza ku isura n'umutima we wari mwiza. Jewe nigeze kuzamva nyine hariya niho narindi kaja nanje kumesa bene rimwe. Ariko iby'ukuri kuba mukecuru apfuye nyandinda gihari, Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Twari dufite ibikomere ku mutima by'abatambutse mwabumvishije. Jewe n'uwo bari kumwe muri Amerika mukeba wanje, turavugana uko bwije n'uko bukeye n'ubu twari ko tuvugana. Yapfuye afite ubwenge bwose. Uko bavuze si ugukabya, ni umunyabwenge kandi no ku isura yari mwiza, n'ubwenge bwiwe bwose yari afite ubwenge. Dushimiye abarundi babyaye Tantine, mama Tantine wawe Imana yo mu ijuru imuheze umugisha. Yafashe aho tutari, si uko natwe tutohafashe, akiri hano natwe twarahafashe. Kurya mwarimu yavuze, sinzi ko ari pasiteri yavuze Mutoni, ya
sadaka abantu iyo umuntu yafite bazavuga ngo ni gukabya ntabwo ari ugukabya nyajuguza nta munsi n'umwe atamwohereje ifaranga n'umunsi atahagaze azibona yahagaze ahamagara umugabo ati genda urebe ifaranga bagurire mukecuru amata nyajugunza ahari nyajugunza ndagushimiye mama hasi ikintu wakoze uri intwarikazi y'umukobwa w'abatura imana yo mwijuru guheza umugisha nyajugunza nizo faranga yahagaze akoraho agatanga icya 10 nta munsi n'umwe mukecuru yiganiye nta munsi n'umwe nahagaze avuga mpamagara uno wacu abantu mukumva ko ngo ntibabanaga kurya twarabanaga kandi kenshi yaramusabye turavuga ngo wowe reka ufite abana ariko ureke kantine amufate kandi ubundi ziriya faranga za nyajuguza kugira ngo bisore nawe aracyari umwana shakisha nawe kwawe ni wowe mukuru bisore arakumva amurekera mu wiwe kandi nicyo yigeze kuza kutubwira ngo nyamuvyeyi karaza kumwaka nyiramu ati nareke nanje burere dushimiye bisore dushimiye tantine nawe turagushimiye utarateye induru mu rugo ngo bibaguhezanye ko bukwe naho yarari kuri tantine ntiyaburaye tantine yaramwuhagiye tantine yakoze ikintu icyo ari cyo cyose umukecuru ahari yadukoreye neza nyuma ya bukwe ntiyatetse imboga ngo tuzirarane ubusa umukecuru twarabanye ari muri vyura arihe hose twarabanye imana yo bise itazikiranirwa imwakire mu bayo murakoze sawa urakoze reka twumve kongo magambo avunaguye noneho batubwe twihuta amasaha yagiye twese nyine ni uguhamya mukecuru urebe mukecuru ashaje natwe nyine turashaje ariko kuva mu butoya bwacu aba bana n'abishwa bacu bari bagiranye nabo ubwenge izima abatuye mu minembwe bari bamuzi akagenda batubwira uko igira abana baviriya basanga mukecuru arabarera na Nyasinda araza uyu Nyasinda mubona tituza tumubara nk'umwishwa oya n'uyu mukecuru tituza tumubara nk'aho ari nyirakuru tumubara nk'aho ari nyina ni nyina ntabwo ari nyirakuru yarabareze nabo baramurera Nyasinda ku bantu baranogagiriza babonye ukuntu bageza mujyana ku bitaro akamujyana ku bitaro itarito zose Nyasinda tuzamuremera ikintu kizima uyu munsi twashatse gusa ngo tumwereke ubutwari bwiwe ariko turakicara hasi tuzamuremera ikintu kizima ahasigaye hari agashinga twamuremereye gato ariko turakicara hasi tumuvuga hakaba na kopi muramubona amaze kuba ikigabo kimeze gutya suku yari ameze aba bana turabakunda cyane aba bana bari umuco wacu kandi bagasa kandi bagasa natwe turabakunda cyane barasa natwe hari umwe ari hariya ntiyagurishije uriya agira ishusho ya papa uriya agira ishusho ya papa ni abantu basa natwe kopi turabashimiye ko mwihagaze twese turabashimiye papa ntabwo twabaheza mu bushobozi ariko turabashimiye twakwemeye akantu gato cyane gato imana iguheze umugisha imana ibagirire neza kukagenda tubwire abasaza wabwira ngo turabashimiye ku mirimo bakoze bagashimira ba papa umugore mwiza kandi akatubyara akaturera ahasigaye akatwaguhaye ni gato ariko kakerera umutima mwiza urakoze twaye na hari na Nyamuvyeyi nahaguruka Nyamuvyeyi uyu ni umugore wa Nyandinda wa kabiri yaje mu rugo rwa Nyandinda asanga Nyandinda afite abana 6 ashitse mu rugo kigene yabivuze yasanze urugo rwuzuye abantu ariko tugira ibyago isira irabamira mu mwaka umwe barashira ariko aratuza aguma mu rugo
arera abasigaye imfubyi zari zisigaye za Nyandinda, arera na mukecuru na muzehe yari agihari. Muzehe yapfuye, nyamubyeyi wamushinguye na Nyandinda, arera abana kugeza igihe yabonye abamufasha, no kuri uno munsi none muzehe mukecuru akaba yitavye Imana. Bamugiriye neza bariya abana baramuruhura iyo bataje kuwabo. Ubu ngubu nyamubyeyi niwe umufite, ariko nawe turamushimiye mu minsi yamureze no mu minsi yihanganiye runo rugo n'abandi bana yari yasanze b'imfubyi. Turamushimiye, nabo twamuremeye akantu gato kugira ngo nawe amenye yuko tubuzirikana k'umuryango. Urakoze. Twakunze guheza umwana wa Nyandinda mukuru uri hano, niwe mukuru userukira abandi batari ahangaha. Urumva Nyandinda afite abana batari bake, ariko abakuru ntibari hano, ariko nyamugore naze hano nabo tumushimire mu rwego rw'abana bose ba Nyandinda, kugira ngo nabo tumuheze akado yuko bafatikanije n'ababyeyi kurera umukecuru, tukaba tumushinguye mu cyubahiro. Nibaguheze nawe akamverope kiwe. Turabashimiye n'abanyaho bari bose. Rero uyu mukecuru ari mukuru, kandi numvise imyaka bavuze, numvise bamuvugiye mikeya. Aho ngaho rero reka mbabwire, umukecuru wacu ngo twari dushinguye yazaga tubwira ngo iwe yari akiri mutoya, uyu mukecuru ayubatse ari mu nzu, tumwumva ko yaramuruta, ariko ntushobora kuvuga imyaka ye, numva yasa n'ihwanye n'umukecuru wacu. Iganje twaritinda nta kibazo bw'imyaka. Turashimye rero ku bantu bose bateraniye hano kugira ngo baze kwizihiza iki kirori cy'uyu mushiki wacu. Imana ishimwe. Ubundi dutange twihanganisha mwishwa wacu ngo wihangane. Kubura umubyeyi rero ni ikintu kigoye, ariko kandi umubyeyi wawe yarashaje. Ntawe udusaza ku mwana wiwe, ariko yarashaje. Dushimiye rero turakwihanganisha ngo wihangane, twihanganishe n'umudamu wawe ndetse n'abana bawe bose aho bari, umwihangane, Imana ibagirire neza. Ubundi kandi twihanganisha umuryango watwaye. Abantu bose bamubona bahagaze ahangaha, harimo basaza be, harimo basengeneza be, harimo barumuna biwe, hariho n'abandi tugomba kurondora tuvuga. Ariko abo bose umuryango watwaye uri hano turabihanganishije. Aho umukecuru yari ari, nubwo yari muri kiriya gihugu ni cyiza, abantu bose baracifuza, ariko aho azoja niho heza kuruta aho yari ari. Imana ishimwe. Kubw'ibyo rero turabihanganisha ngo mwihangane kandi mukomere. Aho umubyeyi wacu nitwihangane natwe tuzamusanga. Ubundi kandi reka tuvuge amakuru makeya. Uyu mubyeyi koko yarashaje ni ukuri. Kuva bataragenda n'uriya mwuzukuru wiwe, je nahoraga mpagera nkaja kumusura. Uyu mukecuru yazaga avuga neza kandi yari umunyabwenge, yari na mwiza ku nshusho, yari mwiza pe ku nshusho, kandi akavuga neza. Yari apfuye nk'amatwi, yari amaze gupfa amatwi, ariko yazaga avuga. Wamwegera wamubwira akumva kandi akagusubiza cyane. Ndamushimira rero ko yari yaravutse mu muryango wacu, kandi nyine avuka n'ubwenge bwinshi. Imana ishimwe. Ubwenge rero ndabuvugamo bubiri. Ubwenge burimo ibintu bibiri, hari ubwenge bubi n'ubwenge bwiza. Noba n'umuntu afite ubwenge bwiza, nushaka uzamubwire nk'inshuti, uzamubwire inshuti. Uri ubwo bwenge rero hari icyo uzamukomora wa muntu ufite ubwenge, ariko umuntu ntagira ubwenge bubi, uwo muntu uzamureke tukazamubwire nk'inshuti. Turashima rero Imana yari yaramuhaye ubwo bwenge kugira ngo abane n'abantu bose amahoro. Hasigaye ndi tuvuga menshi, mushiki wacu tumwifurije umuzuko w'abera. Imana ibafashe. Amen. Shimira Imana kuko tubari mu munsi mwiza wo guhagarara hano ku munsi mukuru wa Mushenge. Imana nishimye. Mushenge ni ukuri wa munsi twagiye hariya mu kindi kiro cyo hakurya, imvura yabaye ariko ndaguma ndabikurikirana cyane abantu bitandukanye na byo urumva nanjye Mushenge yewe nanjye hano usanga Mushenge yagiye nyajana yasanze Mushenge ariko
ese umunsi wose ananasiye kuzoza kumusura cyangwa ngo ushenge nimba nzoza mbona uwo mwanya akabaza kumusha uzomushima kuko mbona umwanya nagenda ngendaga ngenda cyane kuja kureba ibyo kureba ko yatutse nasanga yatutse yapfa kumva ko tugiye muri saro akamusubiza akicara ku gitanda akambwira ngo umwana wa data ino urangije amagambo ukaganira yari ufite ubwenge bwinshi cyane kandi yari azi akamvugisha akambwira amateka yose yo mu rugo rwacu rwatwaye kuva n'umuntu ufite akambwira n'amateka y'urugo rwacu kuva n'umuntu ufite ubwenge bwose ubuzima kumva cyane ndabyishimiye ubundi umunsi nashize hano nasanze abuze kurwara mwihanganira abuze kubyihanganira gushira umwari mwiza bambwiye amateka ya nyasine numva ndanezerewe bambwira amateka y'agakobwa numva ndanezerewe ubwo bigeze kuri tantine numva n'ukuri kw'imana gushoboye si igitangaza kuvuga ngo abuze ukuri iki gihe batanukuri bagira ariko nshimiye tantine imirimo yakoze imana imwezi kandi nshimiye n'ababyeyi batsoye tantine yari kumwe n'ababyeyi biwe hano suko byenda batamunezaga narakora ngo umushenganize gutya kugira ngo bamubwire ariko ariko nashimiye ababyeyi biwe bihanganiye tantine bose bakagenda inama tantine akamesera mushengi ntabwo mushengi yajyanye imana kandi tantine ntabwo umushenga tantine atameseye mushengi yaramumeseye mu buryo bwose yazaga agera mu cyumba cyiwe agasanga kirimo isuku mu buryo bwose kandi umushengi yageraga isuku ye isuku nyinshi ugasanga tantine yamumeseye ugasanga tantine yamukoreye ibintu byiza gusa imana igeze tantine kurusha iyo yagiye hose kandi akaba yagihangaza umushengi no kuri uyu munsi wa none akaba yazitse umushengi imana igeze nshimiye nyamubyeyi yashyize muri ya rugo yasanze umushengi nyine akomeye ariko barihanganirana bose barera sinasuzi nyamubyeyi yarasanze kubera uyu munsi wa none tantine abisore bashimiye umushengi nabwo tubikishije nyamubyeyi kuko nyamubyeyi yakarera bariya bana nzego uyu munsi wa none umushengi ntaba yarageze kugira ngo nyamubyeyi ntacyo bwo guheza bazarabana imana iguheze imisha ku mugore wese ubundi nshimiye umuryango wacu w'abatwara muri aya mezi dusunze abantu mwatwara ariko niko byagira umuntu azagira umwanya wiwe kubishoboza ariko umushengi wacu byari ibirori niho byagiriza ariko byose turabyihanganishije twihanganishije batwaye bose aho bari bihangane kuko kino kintu cyatubayeho nyine umwanya wo kugisha kandi nshimiye n'abavuga nabo bakoze ikintu cyamushinga iyo baticara hasi ngo bakore ikintu cyamushinga urebye umunsi wa none twari kubona umwanya wo kumushinga mwese ndabihanganishije kuko uyu munsi wa none mwawuteguje mukaba mwaricaye mu cyicaro mugateguza uyu munsi wamushinga imana ubundi kuko ndabona ubundi nyandika nahavuge natwe turi abakobwa tumuneze imbere y'amategeko Yesu ashimwe. Uyu munsi ni ibirori jewe ni mama mbese ndi umutwari kandi si ndi umuntu ariko ni mama wacu zanejeje cyane tuba duhagaze ku munsi mukuru wiwe turi kumwe na Simoni umwana ihabwa icyubahiro uyu mubyeyi warangije aravukana na mama kandi barenze ku ndondo baransanga aza ari umuntu wakwititse abantu bashize ariko kandi washike nanjye ndamwabwira nk'umwana we nazaga mva mu kajoka kaja guhoma mu kanwa imana ihabwa icyubahiro kuva ageze hano mu Burundi naraje ndahamusanga ageze hano mugagiriza hari akandi kantu namukoreye bamusanze nabyo biranezeza cyane bari kumwe na murumuna wiwe bamudoga Rena yarinjiye asanga nabikoze kubera kuko narasanga umutwe ntuza rukinga kubera igitaka iyo cyabaye cyinshi hasi ntiruba rugikinze ni amatora isuku ndahinga inzu ndayisiza kugira ngo azabone uko asohoka kuko azaga abasha gusohoka Arena ngo yinjire bimutera agahinda kuko iyo twigeze kubana ruguru nibuka byinshi ariko nanjye biramfasha ubwo kuva uwo munsi twasuye kubonana ahita agenda ariko biranezeza cyane
kuko yajanye na bagisore barabanye abana baramureze na Simoni na Nyamuvyeyi ndabashimiye Imana ibaheze umugisha ubundi kandi nshimiye Imana kuko ari urangije imbere ya Simoni. Haleluya. Mukaza musakuza mu kiriyo. Nimunezerwe ntabwo ari mutoya ugomba kunezerwa kandi gutanga haleluya niko bimeze yagiye ari umukristo ntabwo ari umupagani. Umukristo tugomba kwitanga kandi tugomba kunezerwa waje ku munsi mukuru wiwe wanyu ukagira iminsi itatu ariko rero uyu munsi mukuru wiwe babamukuwa zanejeje cyane kuba naje abasanze Simoni yaraje tugahurirana na Desire hano ndabona njewe mpagaze mu mwanya wa mama ahangaha ndi mama ndi murumuna wiwe none nkabashimiye abantu bose baje guhoza Simoni nagize neza Imana ibaheze guseka ni byiza ko turanezerwa kuko turi mu birori hasigaye mama wacu yakoze byinshi kandi byiza by'ubutwari ubwo butwari bababwiye barabwira bwinshi cyane bagira n'ubwenge bwiza ariho ubwenge buza bugenda butandukana ariko iyo bagira ubwenge bwiza bwo kubaka iyo ubegereye baragufasha bakaguheza ihano natwe turagenda rero mama wacu tubifurije uko wabera Kansabe mitwariko habaye ijambo no guhana abantu barengeje imyaka sabine n'ibiti 10 nimba muribabarira mubarire n'ibiti 10 cyane umucamanza batwari muca abagenzi urakoze sije gufata umwanya mutoya namwe murazumva ngiye kuvuga ushenge nkuko umwanya tekereza muvyihanganire reka mbanze nkosore utujambo nka tubiri bavuze amushenge bavukaga ari 8 n'abasaza babo babiri no kuvuga ngo babayeho bari 12 amushenge 8 basaza babo babiri mwavuze ngo bari 4 n'abasaza babo babiri bakaba 8 bose bari 12 basaza babo ni 4 n'abakobwa 8 igihe cyo kuvuka imyaka mwavuze ya mushenge data ugihari data usigaye wavutse mushenge ari umugore yarashatswe afite imyaka 86 kandi yavutse mushenge afite yarashatswe bivuga kuko bariko bavuga imyaka yari afite ashakwa yari afite imyaka irenga 25 murumva ko mushenge yapfuye afite imyaka 110 ndagira ngo aho ngaho murabyumvise ni ukuvuga ngo mu muryango wa sogokuru bavutse ari 12 hasigaye 2 hasigaye nyina wundi umukobwa umaze kuvuga n'ubundi muvyeyi wabaga hano muramuzi Arena nibo bavukana 2 basigaye badata barashaje mushenge bati barashaje abandi basigaye kuvuga ngo hasigaye 2 Nyamuragirwa ya Rwanda rero murumva kuko yagize amahirwe nagize amahirwe mushenge niwe wamaze imyaka myinshi gusumba abandi bose bavukana ndavuga amagambo yewe simvuga byinshi ndashimira abantu nk'abatatu ndashimira abasinzira babyaye mukaka kabyara Nyiramuragirwa na data ndagira ngo icyo ni ikinyaburaga cyumvikana ni ukuvuga ngo abo nibo babyeyi babyaye Nyiramuragirwa nawe yavukaga mu basinzira icyatumye abaho ni uko yavutse mu basinzira niyo mpamvu nshimiye abasinzira batuzanye ababyeyi twembi na mugenzi wanjye icya kabiri ndashimira Ntwari watubyaye ari we wabyaye Nyiramuragirwa ari we se wa Nyamuragirwa mwumvise bavuze Rukaraga ni we se ndamushimiye kuko yabyaye Nyiramuragirwa akaba yaraduhujije n'abadinzi kugira ngo tube hano no mu badinzi namwe mwebwe uyu muryango wa Nyiramuragirwa nuko Ntwari yabayeho Ntwari yatera kubaho ntituba turiho cyangwa ntituba twarahuye ntituba twaramenyanye
Imana ishimwe yaduhaye bariya babyeyi. Ijambo rigira gatatu rya nyuma, ndashima Imana. Mushenge yari umunyabwenge bwinshi, Mushenge yarazi kuvuga, Mushenge yari dictionnaire w'abatwari, yari dictionnaire w'abadinzi. Iyo twayoberwaga ikintu kijanye n'umuryango wacu twajaga kubaza Mushenge yanganye. Niwe waza kutubwira uko abatwari bavukana, niwe wamenyaga ngo iriya nzu ivukamwe aba n'aba, niwe wamenyaga ngo bariya abantu baravukana. Ni ukuvuga ngo dokima dufite cyangwa ibisekuruza dufite niwe twazaga tubikuramo, niwe twazaga tubaza, niwe wari umunyabwenge. Ubwo nuko nababwira muramuzi. Imana ishimwe yari yaramuhaye ubwenge bwinshi. Yanabivuze kuze ngo ubwenge bafite ni ubukomoka iwacu. Ni ukuvuga ngo ubwenge buri muri uru rugo bukomoka iwacu. Ubwo ngubwo turabishimwa mu Imana yari yaraduhaye umuntu w'ubwenge bwinshi, na ba data nuko, n'abandi bari basigaye nabo nuko nguko. Ubwenge kwa ntwari, ushaka ubwenge ni ukuza iwacu mukaza gushaka imbuto iwacu. Ijambo rikurikiraho, nshimiye Imana kuko Mushenge atabanjirije kuze. Ubwo mubyara wanje yarwaraga Nyandinda, natekereje ko Nyandinda byose agiye gupfa, natekerezaga ukuntu Mushenge azumva amakuru y'urupfu rwa Nyandinda, Mushenge bikamugora bikamugeza kure. Ariko Imana ishimwe, burya ntawe uza wishima ngo yapfushije. Ariko sinokwishima ngo mfushije mubyara wanje hano ngo Mushenge arasigaye. Icyiza nuko Mushenge abanza kugenda, uyu mugabo akamuherekeza. Kuba tuhagararanye nawe hano, duhaye tuvuga ibigwi bya Mushenge, duhaye tuvuga Mushenge ukuntu yabayeho, duhaye tuvuga ukuntu Mushenge yasize, ni ibintu binesheje cyane. Nshimiye Imana kandi ndabishimye kuko Imana yagufashije ukaba waragiye ukavurwa, ukongera ukagaruka ukagera hano mu rugo, tukaba turi kumwe muri bino birori. Nshimiye Imana kuko Mushenge yagize ibibazo byinshi, yapfushije abana benshi kuko mwavumvise. Ariko nshimiye Imana kuko mwumvise umuryango asize. Sinatekerezaga kuko yasize bariya bantu, ariko kuba asize bariya bantu tukaba tugiye tumwibukiraho, ibyo ndabishimiye. Bariya bandi bose muhaye mushimira, nanje ntavuze mu mazina yabo, ndabashimiye. Ariko uriya ni umuryango wande, ni umuryango wa Kabungurura, niwe nashimiye kuko ari we wabyaye, kuko ari we ukomokamo bariya. Ni ukuvuga ngo iyo uriya muryango utaja kubaho, bariya bose muhaye muvuga, ziriya n'imbuto za Mushenge yasize zigomba gukora biriya, kuko nawe yakoze ibiruta byenda ibyo bakoze. Imana ishimwe kuko adusigiye umuryango. Imana ishimwe kuko uyu munsi arangije tugihari, tumuherekeje, tukaba tumwifurije iruhuko ridashira. Rero kwa ntwari dufite urukwi, tuzagera mu rugo, tuje gusura mubyara wacu, tuje gusura umuryango, tubaheza mpore. Rero Imana yo mu ijuru yakoze bino, kandi ndabashimiye abagunga mwakoze kino kirori. Imana ibaheze umugisha, kandi Imana aho mwakuye Imana ibongerere. Murakoze. Mushenge Imana imuheze iruhuko ridashira. Amen. Sawa, barakoze umuryango wa Ntwari. Kandi umwanya yemeye twongeye kandi guha abo kwa data bukwe pore bamugunga, twongeye kubahereza pore kandi twongera kandi no gushima Imana kuko musaza Nyandinda yagarutse, iki gikorwa kikaba kibaye nawe ahari. Ubundi kandi kuba umubyeyi wacu yaratabarutse ni mu gihe cye, kandi mu by'ukuri aruhuke kuko ibyiwe yarangijejwe gukora byose yari yarabirangije. Murumva ko tutoreka kubishima nk'uko bamwe babivuga. Twebwe iwacu kwa Muhire twamukomoyeho ibintu by'ingirakamaro bitangaje, kuko n'ubundi ndetse twifuza ko mu gihe kitari kinini cyane ndetse kwa Mugunga rwose tuzongera kandi tukahagaruka, kuko twahakuye imbuto nziza. Murumva ko twahakuye abana kuva tuhageze, nta bana twabuze, twahasanze abana nabo basobanutse. Burya bavuze ngo uyu mubyeyi wacu yari afite ubwenge. Mu by'ukuri ntawe twabonye, ntawe twabanye nawe cyangwa se ngo tube twarakuye iwiwe
ngo dusange atunaniye cyangwa se atuburiye uburyo. Bose ni abanyabwenge kandi bameze neza. Urumva ko harimo abana batari bakeya, abuzukuru n'abuzukuruza bagera kuri 67, akutumira turi iwacu ni 14. Ni ibintu bikomeye cyane. Ubwo rero kuba umubyeyi wacu yatabarutse kuri uyu munsi, naruhuke ave muri uyu mubiri. Rero kubwo kugera mu rugo twebwe twahageze n'indoro twayihagejeje, ariko rero hariho n'abandi nanone bamwe turi benshi, wa mugani n'abandi baracafite indoro, baracakomeza kuhagera. Hasigaye rero umubyeyi wacu iminsi yageze ku isi ni myinshi, ibikorwa yakoze twabivuga tubirangiza abantu ba mbere babivuze, ariko icy'ingenzi ni uguheza pole ba data bukwe basizwe ngo bihangane yuko n'inzira twese ntaho ikwera. Kuri ubwo tubahaye pole twifuriza akaga iruhuko ridashira. Amen. Saba barakoze abakwe bacu kandi umwanya bakoresheje neza, bakoresheje iminota 3 kuko bavuze ari benshi, umwanya bakoresheje neza. Ubundi kandi pole cyane twishimira kuba ku munsi mukuru w'amanyana yacu. Amanyana y'umuntu niwe mukwe mukuru uzi gusingiza umukwe mutoya. Turanezerewe kuba kuri uyu munsi, ngira ngo ni akanyamuneza kenshi. Amatandukano yose aragoye niko bigaragara, ariko kandi gushingura umubyeyi w'umuntu bene kageni n'iby'icyubahiro kandi biteye ishema. Ndangiza shimiye ku mubano twagiranye tumaze kwijibana no kwa Mugunga. Mwacu mwa Muhondogo tumaze kwijibana namwe, mwadufatiye umwana neza, kandi hano washingiye ibintu byose kwijibana gusabirana. Iyo hagiyemo akantu k'agatotsi biza bikwama bikagenda nabi, ariko mwaturebeye neza. Turashimira umwana wacu nyiramubyeyi wabashe kwihangana na nuriya mukecuru. Iyo umuntu akuze azasubira kandi wawe w'ubwana hakaba yagusaba utuntu tumudafite, ariko umwana wacu turagushimiye. Rero twihangane dukomere, umukecuru wacu umubyeyi wacu tumwifurije umuzuko w'abera. Ngaho nanone dufite urukwi twazanye, reka uyu musaza arabashikiriza. Sawa, murakoze cyane. Rero nk'uko abambere babivuze, twese duhagurutse dutanga pole muri uyu mwanya wo gusoza ikiriyo cya mukecuru. Nk'uko babivuze, mukecuru yari manyana yacu. Abantu bareke gusakuza, ariko si umuco mwiza abantu gusakuza mu kiriyo. Murabona abantu ni benshi, musakuje ntabwo abantu bakumvikana, ariko iyo umuntu atuje mu kibanza arimo nta mpamvu yo gusakuza, si uko turi ahantu hashimishije cyane. Nk'uko twari tubivuze, twongeye gutanga pole umuryango wo kwa Mugunga babuze umubyeyi. Kuko abambere babivuze, ni twebwe twabaye manyana yiwe wa mbere, nubwo mubona turi batoya, ariko duhagaze mu izina ry'umuryango wa Mfizi. Muzehe yashatsemo nk'uko yabivuze mu nzu ya Rugiranka. Umugore we wa mbere yari Mushenge, yavukana na ba papa. Tumaze kwijibana n'uyu muryango twabaye inshuti. Mu by'ukuri twebwe tumenya ubwenge, twasanze titwari tubana mu muhanda, ariko twari twegeranye. Ariko umuryango wa bamuzehe twari tuvukana, kubera Mushenge wasanga ibintu byose dusabana, ndetse n'inka cyane. Hari igihe baba bafite inka tukaje iwabo tugakamisha, nabo baba batayifite bakaza iwacu
ibyo ndabyibuka cyane twagiye tugira uwo mubano cyane kugeza uyu munsi. Mu by'ukuri mukecuru yari intwari kandi yari umuntu uvuga amagambo make, umuntu mwiza cyane. Turashima cyane Imana yamuhaye kino gihe cyo kubaho, yahuye n'ibibazo byinshi, mu by'ukuri yabuze abantu benshi. Ejo bundi muze yarwara igihe yaje Bujumbura, narabikuruye cyane mbona ukuntu ameze, tekereza ukuntu muze yagiye kwitaba Imana mbere ya mukecuru, birambabaza. Ariko ndashima Imana ko uyu munsi muzehe ahagaze ariko ashima Imana, mukecuru we wamutangiriye, Imana ishimwe. Icya kabiri, ndashimira abantu mwagiye. Muzehe yakunze kwihagararaho cyane, aravuga ngo ubutwari bwiwe yabukuye aho avuka mu batwari, ndetse n'abana biwe bajanayo, ariko abana biwe ubutwari bwabo ni ubwacu. Ndashimira umwana wiwe Bisore, mu by'ukuri Bisore abagunga, mushake inka nziza mushimire Bisore n'uriya mugore wiwe, mushake inka nziza mubashimire. Bisore yabaye umwana aba umugabo, ahagarara mu gihe gikomeye cyane. Je nigeze kubasura hano, bakiri hano bataragenda, nsanga umugore we yari umugeni, niwo munsi narije no kubareba, ariko nsanga ukuntu yatekanye nyirakuru ari umuntu umeze nabi, numva arashimishije cyane. Ndashimira Bisore cyane ko ageze uyu munsi ashinguye nyirakuru. Uriya ni umugisha ukomeye, kandi buriya butwari yabukuye iwacu. Rero mu gusoza turabihanganishije cyane, muzehe turakwihanganishije. Baramu bawe badutumye ngo tubihanganishe, nubwo batabaye hano, ibihe byaragoranye, abantu baratatana, ariko mwihangane mukomere, muri kumwe. Rero mu gusoza turaza kugera mu rugo, indoro yacu turayigeza mu rugo. Mukecuru tumwifurije iruhuko ryiza. Abishwa nibatambuke, abishwa bacu ba Mugunga bakavuga ngo umuntu ngo yarashaje, nta nyina w'umuntu uzupfa ashaje. Uko kuseka namamubona agikomeye, akicikorera agashambagara, nta nyina w'umuntu uzusaza. Jewe ndacyafite mama, ariko hari igihe nze namatekereza ngo napfa bizogenda gute, nkabona kera abantu baje kutufata mu mugongo, nkabona mfashe mikrofone nkamandira. Ni ukuvuga ngo nyina w'umuntu azapfa akiri mutoya, kandi aracyakomeye. Urupfu rumutwaye nyine rwarungiriye nabi cyane. Twihangane dukomere, ndabizi neza yuko umunsi umwe tuzamubona atagifite ya makonyange yose, banyasine batakirengeza, batantine batakicuhagira, batagira gute. Tuzamubona ari muzima. Tumwifurije iruhuko ryiza ndetse n'umuzuko wabera bose. Dukoresha amakosa, umwanya uraharuye. Tubakoresha amakosa, turavuga abantu, urabona kuko twaturutse henshi, twe turabanyamwagiriza, hari abandi baturutse Bujumbura. Nubonega utubabarire kabisa, kandi umwishwa simbizi, umwishwa kurya aragoye, umwishwa aragoye cyane kabisa, habe no kuza kunyaka imikoro yonyine nibo bishobora. Dushimiye Imana kuko tugeze muri iki kirori cya mukecuru. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Ndagira ngo igihe natangiye mwumvishe ukuntu nabuze, nzavuga mu badinzi cyane kuko ni mwoga nkomoka. Nicyo kiza bituma njya kuvuga ngo badinzi. Nari kumbaza mbere ya hariya nk'abati mbwira kuko muvukana n'umuntu mugiye mukurikirana, tinjeyo gaza nivugira ukomoka. Shimiye Imana kuko mukecuru yapfuye ari umukirisitu. Nta kindi tuba dushima cyane nuko mukecuru yapfuye ari umukirisitu. Mukecuru namubonye mu bwenge bwinshi. Umunsi wa mbere ngenda nababwiye nagiye kumuha ameza, yarambwiye ngo nimwibwire. Ndamwibwira ngo mare kumwibwira aratwikararira.
ararira atangira kumbwira amateka ya kaka na ba Muyomba, numva arabazi cyane. Mukecuru namubona asazanye ubwenge bwose. Imana ishimwe kuko tubaye ku birori bya mukecuru. Abagunga Imana ibaho umugisha, mwebwe mwateguje iki kirori natwe tukaba tukibayemo. Mukecuru aho yasaziye ntitwahabaye ngo tube twaravuze amagambo, ariko kuba mwarateguje iki kirori natwe tukaba tubashe guhumeka ku bwa mukecuru. Imana imuhereze iruhuko ryiza, kandi namwe Imana ibaho umugisha kuko mwatekereje ijambo. Sawa, reka nanone duheze Kofi umwanya hamwe n'abashiki biwe. Yesu ashimwe. Imana y'umujuru ibahereze umugisha. Nshimiye abakongomani bose bagiye kuno musozi baganiriza. Bivuye ku ndiba n'umutima ndabashimiye. Imana y'umujuru ibagirire neza. Kandi ndaze kurangiza bakumagara saa munani ya nijoro kakarangije. Barambwira ngo kakarangije. Ndakwisandarira kandi menye no kakanapfa sizobura. Ariko ndarira muri uwo mwanya ndavuga ngo Mana babaje kuko mpemutse kuko kakapfuye Muyomba gihari. Ndihangana bakatubwira n'abo hanze barakomeza, nabo ndabashimiye. Nshimiye Imana y'umujuru ko twateranye umunsi kakarangiza atakanisa ryahabaye. Birambabaza ndavuga ngo iyo Muyomba aza kuhaba tuba twinjiye.